Ikan mo buram ya ka 34th National Road Safety Week arhajar arpaule ha West Giant Hill District da kachanat transport chirup ikre lang wa kayung kre kam u Deputy Commissioner kayung kre kam u Superintendent of Police kayung kre kam u District Medical and Health Officer wa kachanat Public Work Department juai da poi kachawa kut ni kesengi dewa penman isli ya ki kari balai wawan hakmat kayung kre kam u District Transport Officer juai kam jule isam kot lekadop cakipaj ba wadatho yaki kendon wa em kam ubur renti ki hawaya kari khnang yo lai nei sa akut kari iteng kho kari yo lai nei wani ijia wasnyasi nei liang UDTO u ileng do da pentib u waya kani karut safety week da sedang ki warok sitiau na do ka arpau nyau tri uniu benai dewa penman ipen snyau tho paj ba ha umulong wa ye jer ha pramer ha amlarem ha ya musyang juai wa ni kesengi mar percha kayung kre kamu yo pen ken mo ya ki paj ba kamon u yada ki hawaya kari ya ar chaka dewa kier nei di ipen muai iklam phun we wo den seat belt den helmet hawaya kalam wan hajrong ipen kre kam ya ki kendon perkhin nei benta ki kari motor pentib u wa nei liang kayung kre kam yong o nei por chipor jo pen man ki yeseli ya ki kot kisla kari kam jo ya ki watang khain ya ki kendon ka ain motor vehicle ang tang wakat ni day imwan hakajuk mobile da ong warap duna iyo kem yaki keri ki wambiang kot na mo ki watang khain ain ne baha wadu hadin katukat ni minit wapen man yai seli kot keri prawaya keri da yapon patengi yo khanalang kamte ki tuhi ki wambiang kot ki watang khain ain mlai de ki nei tha wapen man yai seli keri hejo ipor le ong uchi sen hi wada pen man yai seli keri hajwai mjo sakut keri nei da wada duna ki keri uin walai Just kept gani ke road safety program we conduct gani ke tiaw setiaw dem naduk na Monday sedang naduk Monday apa YJR umulong YJR ke balak itu public awareness dem itu anda emani ke Tuesday wan apa pramer ha ke junction itu lajar cangkung niten ha ke Wednesday le apa amlarem nete wan nin hajuai apa khmat thanak itu dan nete ni kesengi untuk kelas dengan program mobile awareness camp wa conduct checking will create awareness bro hajing itu wa kini ki bentai road safety kam gi seat belt kam gi helmet nete kam gi umhoi penem kam gi mobile phone nete umhoi di ba mai boraya dari kam ter gitu to ni bentau ya da iki kini ke sini teman ke checking ayo pengkamu kisah ke singkat dulu ni. Jadi sikit ke rules em baca cuma, em ni cuma sah. Haga motor vehicle rules dari em kita berok, kiu pernah mau perkini ki silencer gini kita mau penuh mai yui. Em kita kibai tu penem kam kiu dah kam terpengkan pelat no, terdekat di kiu tuan. Ya ke noise pollution. Dan mahal tahu hingam kita ilek kondok i checking na port kapor hamta mai gini ki sngi go dep ni benai nu match le janman la ga tiaw ile ha ki bon ki thau le mo kam hai somer ha po kata yang ke mentru ni tan hai ta triang riang ha ni khmat office yang ile le ngi sngi go dep ta daw continue ile sin tiaw sa ta cibat citu le checking ku pai halore ta sa dan good impose fine ni gatu ani malah ke checking dem bagi nai ki umbiang di kot keri ki leni ki chemi kam te ki seat belt ni kita dan le khamtam ni insurance ni ma naga Supreme Court Committee on Road Safety da direction gi i wa to pentikna ma wa check insurance to biang tang wa insurance claim ki kot keri le am hoi ni ma wa mana claim ki insurance dapat ki kot keri biang membiang ma ta le biang te ye ki claim le man valid insurance ki le biang kot keri ki tem ye ki claim dan mahal dia dapat lang yang orang check kita insurance lagi tu kium ye usul first party us at kaya ye usul ke third party at least ke third party dah orang sah ke third party ye claim cuba ada accident lalu so bru ye claim handrai ke keri tem ye claim kalau ada ko an ki yo claim wa keri ada em ke damage yang keri temun have ye insure ke first party insurance kata we go i pat ya ni sah ini apa pat yo we checking mana conduct you checking dan yo ini sen wa check i te duna kari ke blok lam md ne ba we le bon kita gum biang kot biang selama ke wi ke jing em i to mobile phone ne ma wa sen nak so bi dang chika tu kan yo ai san chpau tali mem gari dia lai
bahak dia pun tip givi no te cham jing mai halor te sa te nampak kan ke teknologi kat ni mo ye ke kontak te lang bai te chitong yo isa sibun tangwa ada mus manu check itu man ya pa pasantli yo ai hadin itu te le fe ora sis ngilam pem geri